Menteri Rambak Duk Kari Narendra Modi hendak sengi ulang ba Ukrai wiarap banyele persya ya kijing jangka bam padi berkumjuk ru ya karu kembam berkentu ya kistat sayan bangya cakmat berkentiu ya kajipun mi ya kijing bam temet hakari. Menteri Rambak Duk Kari Narendra Modi bat ka Menteri Rambak Duk ke Bangladesh ke Sheikh Hasina ke sapri pajba ya ka India Bangladesh Friendship Pipeline mentah ka sengi limba ka video conference. Menteri katnat ke kampo yang berkooperasi ke Sarkar Pedang Amit Shah ulaong baka jingno senyang ke India syaka persai haka jing penmi dot kan sakio syaka lai pulai nak sispa ke expose number 1 ka jingdan jong ibayo ya ka jingpang covid ha India haki sawnai kala nang kio haka bala dan pala plaspa ngot ki bayabet mai ya ka ni ka jingpang haki ap saw kunta balala ka India kalala wan pelim ya ka Australia da sun wicket haka jinglekai one day international ke Baningkong hawan kedi stadium ha Mumbai nin kesngi